Ja, smo. Ja, smo. Ja, v redu. Ok, potem pa gremo in akcija. Čau, živeli. Pravkar gledate novo oddajo, v kateri se bomo z vseh strani lotevali filma, filmske umetnosti, filmske industrije, filmske teorije, filmske vzgoje, filmske produkcije, filmskega karkoli hočete, v glavnem vsega povezanega s filmom. No, pa tudi z videom, serijami, v glavnem audiovizualno umetnostjo nasploh. Tako da danes bomo preverili predvsem to, kaj se je dogajalo na Ljubljanskem filmskem festivalu, ki ga poznate pod krajšavo LIF, ki vsako leto tam nekje ponavadi sredi novembra zajame prestolnico. Tako da za začetek preverimo par utrinkov z dogajanja na že 34. LIF-u. Ena večjih novosti na festivalu je bila, po mojem mnenju, nova lokacija. Verjetno se je potreba po njej pokazala tudi zato, ker Kino Komuna baje preurejajo. S prenovo naj bi po prvih napovedih sicer končali že do poletja letos, ampak navzven zaenkrat izgleda, kot da z njo niti še niso začeli. Bomo preverili, javim, v eni od prihodnjih oddaj. Akademija za gledališče, radio, film in televizijo, krajše AGRFT, pa je v preteklih nekaj letih večinoma, ampak nisem prepričana, če že tudi v popolnosti, zapustila svojo prejšnjo lokacijo na Nazorjevi ulici v Ljubljani, tam zraven MGL-ja, Mestnega gledališča ljubljanskega, in se preselila delno na začetek Trubarjeve ulice in delno na Aškerčevo cesto, v prostore nekdanje fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo. Poglejmo kratek posnetek, na katerem boste lahko videli novo dvorano AGRFT-ja, ki je vse bolj in bolj v uporabi, tudi v času, ko ni festivala. Imajo tam projekcije, je pa tole ena od dveh dvoran v tej hiši, tista gledališka je namreč večja, no tole je pa kinodvorana. Tukaj imaš pa še malo službeno. Da moram biti tle. Če nočeš biti na posnetku, ja. Luštno, a ne? Zame sploh, ker merim celih 1,72 centimetrov in sem imela posledično ravno dovolj prostora za sedenje, ne pa tudi za kakšen večji premik, tako da tudi vam predlagam, da se ob obisku usedete v bolj sprednje vrste, ker so stopnice med vrstami tudi izredno majhne, zato si res ne želite, da bi se pred vami prikazal kdo z večjo frizuro ali pa z 2 metroma. No, pa še noge boste imeli seveda potem kam dati. Dobro, toliko o prostoru, ampak kaj se je v tem prostoru dogajalo v času LIF-a? Sama sem si ogledala film Opazovanje, 6. celovečerni film režiserja Janeza Burgerja, ki se ukvarja z nasiljem, apatičnostjo, sokrivdo in še čem. V prvi vrsti gre v resnici za film, ki je nastal po resničnih dogodkih. Mogoče se spomnite, kako sta leta 2017 20-letnik in 29-letnik v Podbočju pri Brežicah do smrti pretepla 26-letnika in pri tem ves postopek prenašala v živo prek Facebooka. No, to je film, ki ne govori zares o storilcih, ampak v prvi vrsti o vseh tistih, ki so prenos gledali prek spleta, ampak tega niso prijavili policiji. Poglejmo trailer. Halo, gospod, se slišimo? A ste v sorodu? Ne, mi smo ga reanimirali, pa sem prišla pogledat, kako je. Facebook crime piše. Ta tip, ki smo ga oživljali, veš. Jaz bi na tvojem mestu policijo poklical. Pa ne bo zaradi tega policija klicala. Ona ima zdaj posnetek, na katerem je nek tip, ki ga prej ni bilo. Ga poznaš? Ne. Obesil se je. Ne vem, nekaj me tako. Kaj te je? Ne vem, zakaj to delate. Samo od vas tega nisem pričakoval. Kaj si pa naredila? Kaj misliš, da je z mano kaj narobe? Kaj si pa mislila? Da bi moj sin gledal, kako nekoga mrcvarijo in nič naredil zraven? Si gledala v živo. Kaj?
si ti pa pretepar. Si takrat gledala v živo? To nima nobene racionalne povezave. Se pa dogaja. To nima veze s tem posnetkom. Kaj pa če ima? Po projekciji filma Opazovanje je nekaj besed o njem spregovoril tudi režiser Burger. Prisluhnimo. Izbral si načrtno 4:3 format, kar je pač ožji format, pa še to si ga dosti zožal z kadri, z vrati, z temi zadevami. Lahko razložiš, kakšen... Mislim, zame je bil to film v prvi vrsti ne o tej zgodbi, kar se je zgodilo, se pravi, ne o tem dogodku, ampak o tistih, ki so to gledali. To je bilo prvo, ker če je en dobil 20 let, 9 mesecev, en 21 let, 9 mesecev, koliko bi mogli pol dobiti tile, ki so gledali, pa niso več naredili. O njih je bilo, se pravi, je bila taka neka provokacija, vprašanje, da se postavi to, da prav to, da se začnemo spraševati, da se začnemo pogovarjati o v bistvu naši digitalni prisotnosti, o tem, da če te nekdo direktno ne napade, ali pa da če ne vidiš direktno, da se nekoga mlad, da pol, če se čutiš varen s svojim telefonom v svoji dnevni sobi, kaj se zgodi, če te pa to začne napadati nazaj, če te hoče kaznovati, če si naenkrat noter povlečen, če naenkrat to, kar se ti nočeš razkriti, pa sam gledaš iz neke varne perspektive, naenkrat te to razkrije, pa pokaže vsem na tem spletu, da si to tudi gledal. In da si odgovoren za to. Ta vprašanja so bila. Zakaj sem format izbral? Zaradi tega, ker je bilo že od začetka jasno, da meni vsaj, da glavni igralec v tem filmu ni ta Lara, ampak je naš pogled, se pravi, da je to film, kako mi gledamo, predvsem, ne samo kako gledamo Facebook, ampak tudi kako gledamo film, ko sedimo v kinu pa ga gledamo, zato sem pač s temi premiki, s tem, da mi gledamo v bistvu nek šteker, film se pa dogaja malo v zamaku, mogoče pred kamero ali pa ne, ali pa tako to, da se mi zavedamo našega gledanja non-stop. Pa da ne bo kdo rekel, da se v Sloveniji ves čas snemajo samo socialne drame, prihaja posnetek, kjer smo v akciji ujeli kar Janeza Burgerja osebno. Akcijski filmi hollywoodski so v bistvu, oni režejo zelo veliko, pri teh pretepih akcijskih ti imaš tam, v eni minuti imaš, po 15 rezov ali pa več, ker so krajši kadri, kot sekunda, večinoma. Medtem ko to je 6 minut v kosu. In je bilo to treba tako narediti, da ne bo noben poškodoval, mislim, da ne bomo nobenega poškodovali, kar je meni prioriteta, se pravi, da so vsi na snemanju zmeraj pridejo nazaj živi in zdravi, da nikoli ne riskiramo, da je vse zaščiten, da je vse over. Tako da so 2 meseca začeli od počas, pa tako naprej, pa pol so to toliko zvadili, ker morate vedeti, da to je, naprimer, če pokažem tukaj, če eden udar tukaj, tale more reagirati v tem trenutku, ko to gre mim, tale more pa tlele postaviti kamero v tem trenutku, da to zgleda, ker te distance ne vidimo. No, tako pa smo pokrili kvoto akcijskega žanra za danes in že se obračamo proti dokumentarcem. Na Ljubljanskem filmskem festivalu LIFF-u so dokumentarni filmi ponavadi v manjšini, ampak vsako leto se najde vsaj kakšen, 2, 3. Uspelo mi je ujeti projekcijo glasbenega dokumentarca o tem, kako je skupina U2 prišla v stik s prebivalci obleganega Sarajeva v času vojne v 90-ih in kako je potem po vojni tam naredila prvi veliki koncert. Za razliko od Brucea Dickinsona, ki je v Sarajevo prišel igrati že leta 1994, sredi vojne, kot smo lahko videli v dokumentarnem filmu Kriči Sarajevo leta 2017, so U2 v času vojne le to spremljali od daleč, ampak so se je, po izjavah na MTV-ju sodeč, še kako zavedali.
Potem, ko jih je šel na koncert v Italijo intervjuvati prostovoljec med vojno, prostovoljec, ki je pomagal v Sarajevu, pa so se dejansko člani benda še bolj angažirali. Prebivalci Sarajeva so se nato preko satelitske kamere javljali v živo na njihove koncerte na turneji leta 1995. Eni so zahtevali, da naj iz tujine pomagajo k prekinitvi ognja, drugi so svojim zaročenkam sporočali, da so še živi in njihove družine tudi. Dokumentarec Poljubi prihodnost U2 v Sarajevu je tako mešanica govorečih glav in arhivskih posnetkov z miroljubnim sporočilom na koncu, ki tudi aktualizira malce današnje dogajanje. Na projekciji, ki sem se je udeležila sama, je na koncu namesto mirnega zaključka sledil zabaven in razigran nastop nekaterih intervjuvancev iz dokumentarnega filma. Poglejmo. Meni se spava, ja bi išao kući. To je rekao Boris Bele na koncertu Buldožera u Sarajevu kad sam ja imao jedno 18 godina. Oni su kasnili jedno 20 minuta s koncertom i veliki Marko Brecelj, koji je tada još uvijek bio u Brecelji, koji još uvijek tako. Jedan od najslobodopijih ljudi u Sloveniji. 10 minuta su kasnili, mi smo već čekali kao mladi ljudi, kao djeca. I onda su izašli i prvo što je Boris Bele rekao, meni se spava, ja više u kući. I to je u Sarajevu vrsta humora koju mi obožavamo. Tako da, što se tiče Ljubljane, što se tiče Slovenije cijele, uvijek smo imali tu neku bliskost. Drago mi je da ste večeras pogledali ovaj film koji, ne mogu reći naš film, nego ovaj američki film u kojem smo mi jedni od protagonista koji su pričali šta nam se dešavalo u tim nevjerovatnim prilikama u Sarajevu. I ništa, eto, hvala vam lijepo, ne znam uopšte zašto ste nas doveli ovdje. Nešto, kako na dugme ima Bregović onu, očekuju da kažem uvijek nešto po suštini, o tome nije rekao ni Aristotel, Bog zna šta. Pa smo živi! Hvala. Takoj se bomo vrnili k posnetku pogovora, ampak naj prosim vašo pozornost za hip obrnem na moderatorja tega pogovora, ki je imel tokrat, recimo temu, bolj statično vlogo. Bitno je da shvatite da je ovo film koji šalje malo širu, veću poruku. Koliko nam je sad potreban mir, koliko neki loši ljudi kojih ima među nama svima, a nema ih puno, ne smiju da zauzmu neko mjesto, moramo se suprotstaviti dok je vrijeme. Jer ako to ne učinimo, oni će preuzeti svoju akciju i onda će biti kasno. Dakle, ovaj film šalje poruku. Nažalost, evo ja ga gledam 50. put, da ništa nismo naučili od Sarajeva, od te priče. Sve nam se isto ponavlja i sve ide dalje, zato moramo biti pametni, moramo biti zajedno, kako kaže Bono, care each other, znači moramo jedni druge podržati, držati se zajedno i ne dati ovim lošim ljudima da nam naprave lošu priču. Hvala vam puno. Nemamo šta reći. Jedan aplauz za zanimljivu dojče. Moguće samo jedno pitanje. Vprašanje, jedno vprašanje, evo tako, po slovenski. Pa to je to. Vprašanje koje je Nenad, režiser, prišel na idejo, ko vam je rekel, da bi rad posnel film o tem. Kaj se vam je zdelo to pa lučak, šta radi? Nenad nije prišao, Nenad nas smo kasnije izabrali kao režiser. Čega je bila ideja? Ovaj film je od septembra 2000, znači 21. mi došlo pismo namjere da bi radili film na tu priču. Nisam tad znao Nenada, ja sam znao Billa Cartera. Bill Carter je bio prijatelj s Bonom Voxom i Nenad se njemu javio i Nenad je riješio to pitanje, pošto je on u produkcijskoj kući sa Ben Affleckom i Matt Damonom, a Bill je doveo Bonu u priču. Ono što je jako važno reći, Bono je rekao, nama ne treba film o YouTube. To je, mislim, bullshit. Nama treba film o pričama iz Sarajeva, o građanima Sarajeva.
I ako može taj film, onda će on dati svoj agreement da se to desi. I taj zaista film, ako vidite ako ste pažljivo pogledali, ako bi bilo malo više YouTube-a, pojeli bi on nas za sekundu sve naše ove male priče. Međutim, dovoljno su dali prostora. Nenad se pojavio kao reditelj zajedno sa Bill Carterom i to je jedan strašno težak proces. Film izgleda jednostavan, ali znate kad vam iza filma stoji Ben Affleck i Matt Damon i U2 i tako dalje, znači svaki fakt mora biti 10 puta provjeren, ne 2 puta, 10 puta, sve mora biti tačno, neosporivo i dokumentovano. Mi smo imali puno naših priča koje smo znali, ali jednostavno ako vi nemate dokaz da je to bilo, onda se to nije desilo. Dakle, ovo su, kako bi rekao, ozbiljni autoriteti stali, taj film je 2 godine bio u istraživačkom procesu. U svim tim istraživačkim dijelovima da bi onda nastala neka priča, evo, koju ste danas pogledali i nadam se da je ovaj film vama dao razlog da razmišljate sutra, ok, šta dalje, kako biti zajedno, kako se držati zajedno, jer ovo što čeka nas u budućnosti su veliki izazovi. I hvala vam još jednom, nama je Ljubljana bliska. Bliska nam je, jer smo, Asja nije trenutno tu, ali ona je bila refugee, bila izbjeglica ovdje u Sloveniji. Poslije onog svog skijaškog došla je tu, bila je 3-4 godine, završila 3 godine u srednjoj školi ovdje. I tako dalje, nekako Slovenija nam je bliska. Moja supruga koja je sa mnom u filmu, ova neka ljubavna priča, trenutno nije s nama, ona je veleposlanica Bosne i Hercegovine u Kraljevini Španiji, a inače je Slovenka, pa i tako. Recimo, roditelj Nenad kojeg spominjete je rođen u Ljubljani, njegov otac je Hrvat, majka mu je Srpkinja, žena mu je Albanka i sin mu se zove Balkan. Tako da je to nekakva priča ovih prostora, ali da vas ne umaramo puno, sutra je radni dan, Slovenija gre naprej. Molim vas, budite pažljivi, volite jedni druge, držite se za ruke i ne dajte ovim lošim ljudima da preuzmu vaše živote. To je najgore što se može desiti. Nikaj, splačalo se je ostati do konca od javne špice in moram priznati, da je v kinu Bežigrad ponavadi niti ne spustijo do konca v temi, ampak prižgejo luči, tako da jim javno čestitam, da jim je tokrat to vendarle uspelo. Prihodnič pa bodo morda tudi mikrofoni dejansko delovali. Preverimo še, kam je Liv letos obrnil svoj fokus. Vsako leto se namreč odloči izpostaviti filme iz neke druge države in tokrat je bila v fokusu Argentina. Eden od filmov iz fokusa je bil tudi film Puan, tragikomedija o profesorju filozofije na fakulteti, ki se potem, ko umre njegov mentor, začne s starim rivalom boriti za mesto predstojnika katedre na fakulteti. Komičnost je sicer potisnjena bolj v ozadje kot filozofija. S filozofijo je namreč prepreden cel film, ne glede na to, ali gre za dobesedno citiranje določenih filozofskih tekstov, za njegov poklic, za način njegovega življenja, za upeljevanje filozofskih idej v vsak dan, ali pa za razlaganje, kaj filozofija sploh je in kako jo oziroma naj jo razumemo. Poglejmo prikolico. El profesor de filosofía es un lujo, una eminencia. Desde que toma clases con usted, mi mamá está mucho más despierta. Si me hubieran conocido hace 30 años atrás, dirían, ahí va Marcelo, el estudiante de filosofía, el de pelo largo. Me conocen ahora y dicen, ahí va Marcelo, el profesor de filosofía, el pelado. Bueno, ¿cuál de los dos Marcelos es Marcelo? Gordo boludo, mirá cuando cruzás, por favor. Gordo. La cátedra necesita un titular. Tenés que presentarte. ¿Sí? ¿Qué? No podemos abandonar la cátedra así nomás. Además, sabes perfectamente qué es lo que Eduardo hubiera querido. Perdón, profesor, estaba en la masterclass. ¿Qué masterclass? La del profesor Rafael Sujarchuk, en el aula magna. Me llamó la decana, que recibió un email de Rafael Sujarchuk preguntando por las fechas del concurso. Tiene un rival muy duro, Marcelo. Weil Glückseligkeit nicht dein Ideal. ¿Qué cara dura este tipo? Ella se quiere quedar con la cátedra. A veces uno se da cuenta que desea algo cuando otro se fija justamente en ese algo. Pero no podés desear una cosa solo porque otro también lo desea. ¿Viste que parece que está saliendo con Vera Mota? Es una bomba. Sale con Vera Mota, lo vi en la tele. ¿Y? Te espero mañana a la mañana en el Café Sócrates. No pienso ir. Juan no es un feudo
Vos no sos el cacique. Marcelo. Se cansó de hacer canciones de protesta y se vendió. Qué compulsión que tienen ustedes, ¿no? De atarse a la facultad como si ahí se terminase el mundo. El único lugar en el que soy algo es en Puan. Tranzas, 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 tranzas. Está de muy mal humor mi mamá. No va a soportar el show de filosofía. ¿Qué hago? ¿Me voy? Unos chistes filosóficos. ¿Chistes? Canciones de filosofía. Filozofske šale, a? Ma smo se po filmu dejansko potem spomnili ene. Koliko marksistov potrebuješ, da zamenjajo žarnico? Nobenega, saj se je žarnica mogoče sama odločila, da bo nehala goreti, ker v njej mogoče še vedno tli žarek revolucije. Dober, akcija, res, pustimo slabe šale tokrat na strani, dajmo se raje nazaj posvetiti še malo filmu. Natančneje preverimo še skandinavski western, v katerem so smrti tako unikatne, da se po mojem mnenju lahko v zadnjem času verjetno primerjajo zgolj s tistimi iz Medveda na koki. Če ste ga mogoče gledali. Vsekakor pa kapo dol tudi glavnemu igralcu Jormi Tomila, ki je odlično opravil svojo nalogo, se vmes pustil obesiti, skoraj utopiti, strmoglaviti z letalom in kar je še tega vas prestreljen, med vsem tem pa ni niti pisnil. Gre pač za vojnega veterana, ki nekje na severu Evrope na meji z Rusijo koplje zlato, ga najde, nato pa mu pri tem pot prekrižajo nacisti, ki se vračajo s fronte in vedo, da bodo izgubili vojno. Zato se jim zdi, da jih lahko reši le njegovo zlato. In takrat se potem začne epski pregon. Poglejmo trailer. Get down on your knees. Fuck him up! We got gold! He was a Finnish commando. Lost his home and his family in the war. He became a one-man death squad. He's one mean motherfucker that you do not want to mess with. Fire! You'll see what happens when you take everything from him. Do you really believe that he's immortal? No, he just refuses to die. How many minds did we bury here? All of them. You? And you? This is not about who's the strongest. This is about not giving up. We have a word for that in Finland. We might have a problem. Toliko o Lifu za danes, Ljubljanskem filmskem festivalu, ki je že 34. potekal letos. Preden se za ta teden poslovimo, pa naj vas še pozovem k sledečemu. Če je med vami slučajno kdo, ki je pred kratkim ali pa dolgo nazaj ustvaril kratki film, pa ga nima kje predvajati, vam ga z veseljem zavrtimo prihodnji teden po koncu oddaje in akcija. Zato mi pišite na, tukaj spodaj se verjetno zdaj izpisuje, pia.nikolic@megafon.si. Za konec pa še eno priporočilo, bolj na blef.
Same mi namreč ni uspelo videti serije, ki je nastala po trenutno najbolj prodajnem stripu na svetu, One Piece, Asterix je šele drugi. Mi je pa kar blizu animirana serija, ki ima že več kot 1070 delov, predvajati so jo namreč začeli že leta 1999. In vemo, da je na svetu že veliko res slabih igranih priredb, animejev in mang, ampak za Netflixov One Piece se zaenkrat govori, da je celo dober. Poglejmo. Ever since I was a kid, the sea's been calling. So, I'm setting out to follow my dreams. I'm gonna be king of the pirates. All I need is a loyal crew. And I think together we'd make a pretty good team. We're heading up to the Grand Line. A treacherous stretch of ocean with bigger islands and bigger pirates. Careful with that. I don't work for you. I'm sensing a little bit of tension amongst the crew. Not a crew. We haven't sailed together for very long, but I know we've got each other's backs. All great fighters call out their finishing moves. No, they don't. Toliko za danes. Če ste oddajo slučajno zamudili, jo boste lahko že čez nekaj ur videli na našem YouTube kanalu, kamor lahko napišete tudi svoje komentarje, pripombe, pozdrave, mogoče kako filozofsko šalo, ni treba, da je dobra, vsekakor lepo se imejte in se vidimo prihodnji teden v oddaji In akcija!